Itangazo rijyanye n'ubwoko bushya bwa COVID-19 Omicron. Tariki ya 14 Ukuboza 2021. Minisiteri y'Ubuzima iratangaza ko binyuze mu gusuzuma byimbitse ibizamini by'abagenzi binjira mu gihugu, mu Rwanda hagaragaye abantu 6 banduye virusi yihinduranyije ya COVID-19 izwi ku izina rya Omicron. Abo bantu ni abagenzi ndetse n'abahuye nabo. Iyi virusi yihinduranyije Omicron izwiho gukwirakwira mu bantu benshi mu buryo bwihuse, bityo ingamba nshya zashyizweho n'inama y'abaminisitiri zigamije gukumira ko ubu bwoko bukwirakwira mu baturarwanda benshi. Minisiteri y'Ubuzima iributsa abaturarwanda bose bafite ku myaka 12 ko ari ngombwa kwikingiza iyi virusi mu buryo bwuzuye no gufata doze ishimangira y'urukingo rwa COVID-19 ku muntu wese ubarizwa mu cyiciro cy'abayigenewe. Ni ukuvuga bafite imyaka 18 kuzamura kandi bamaze nibura amezi 6 bakingiwe byuzuye, cyane cyane abakuze bafite imyaka 50 kuzamura cyangwa bafite indwara zidakira.